Raymond Ezequiel Tongol, Jose Sagum Jr., Raymond Obrick Tongol, Edito Kapingot. Yabetala naman po ding special intentions na di Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalyo and family, Ding and Tess Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Joan Santos, Elasio Peña, Joseph, Wendy Garcia, Joseph Gabriel, Christine Teresa, Alice Margaret, Sarah Leon Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Mr. and Mrs. Dina Reggie Calara, Regina Calara, Jemuel Clemente, Aurora Dunca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Adrian Irvin Garcia, Aiden Frexy Garcia, Bernadette Enriquez and family, Kakap family, Velasquez family, Munoz family, Nuki family, Aleli and Roel Sigua, Marinel Ronquillo, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino and family, Vicky Aguilar and family, Yeng Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Ellen Katakutan and family, Edith and Yuto Yosida, Mylene Giao. Panganditala naman po kayong malagwang kapaldanan di Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Ricardo Salunga, Eleuteria Castro, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Abel Tanueco, Ibana Malbog, Silveño Arcelia, Ricardo Salunga, Eleuteria Castro, Remedios Aison, Marites Colaran, Corazon Wong, Maricel Santo Domingo, Bernardo Salvio, Kenneth Donowe, Janet Aguilar, Efren Abapo, Celia Abapo, Arlene Salvio, Efren Payumo. Para naman po kayong safe travel Daddy Alex and Lisa Kakap, Angelita Yong. Pangaditala po rin Maldang Kaladwa, lalong-lalo na po rin Kaladwada de Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose N. Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel Constancio Escolastica, Jesus Rogelio, Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Aguida Maximo Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Luis N. Pitang Narciso, Blendalyn Bringas, Luis Bringas Jr., Jose Edwin Bringas, Amado Garcia Sr., Rosario Garcia, Gabriel Paras, Florendo and Modesta Marasigan,
Alejandro and Lucila Pinpin, Alice Bernal, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Erlinda Cordel, Carlito Evangelista, Eusebia Carmelino, and Saturnino Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkal, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yuto, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Ramon Yao Jr., Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Yao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Prospero Rivera Jr., Lourdes Rivera, Arturo Lim, Crescencia Lim, Nicolas Soliman, Namuel Cervantes, Virginia Cervantes, Susana Cale, Julinita Mendoza, Hugo Mirna Martin, Jose Marie Sicanco, Gloria Sicanco, Basilio Sicanco Jr., Gonzalo Arceo, Marvin Arceo, Shena Arceo, Serampion, Anabuela, and Guillermo Lasatin, Miguel Fuliero, Victor N. Blaso, Anita Fuliero, Roman Giao Jr., Rosalia Aizon, Mariano Aizon, Ernesto Aizon, Jimmy Aizon, Winifrida Lacson, Renato Tayag, Adriano Santos, Susette Tayag, Obet Tayag, Jose Maria, Badong Antonio, Melanie Mirasol, Corazon Mirasol, Juan Mirasol, Belia Gadi, Vicente, Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Orlando Deirit, Eduardo and Florentino Garcia, Ariel and Shoni Postrado, Ed Cabrera, Boy and Junjun Cayago, Silveria Anuario, Feliciano Garcia, Guillermo Gadi Sr., Loela Paras, Lisa Dizon, at Ding Maldang Kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Nolasco Fernandez. Something
Banaloy Espiritu, Amen. ing grasya ning Ginotang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banaloy Espiritu manatili kakayangan. At kaya ka, antimorin. Pakamalam kong kapatid, Domingo Aldone ning Gino. Domingo Dominus, burin ang sabihan Gino. Nyaiting Aldoning Domingo, ding minunang Kristiyano, ing mumunang Aldoning Paromingo, mititipon lapu, balang makirandam kingamano na ning Diyos, at mamiraso lang tinape, iyapin po ing Eucharistia. At ngeni, anting talatukin ng Kristo, piyaben talareti. In-invite na kayong Jesus at may minto kayo at minta ko puketi. Bankanita, sambantaya ing Diyos. Otang sisimbata mo, sasambata mo king Diyos. At king Ebanghelyo ngeni damdaman tamo, nung nanong malyari kang Kristo at nung nanong malyari karing Kristiyano. Kristo, Kristiyano. Itamo puring talatukin ng Kristo, naning malyari kaya katamo, nano'y ngasahan na ning Gino kaya katamo. Itamo po'y sakwil tayong sarili tamo, pusanan niya yung krus aldoldo, at tukitam king Gino. Para karing panandit, etane po buring krus, etane buring kasakitan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinalan da kalakasakitan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ikay mete para kaya kamingan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikay sinubling mebye, pepaitas banwa, at ngeni makalukluk kinwananing ipang, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluwa na katamo, at king papatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, in excelsis
Muling ika'y bukod ng banal, ika'y bukod ng Ginoo, ika'y bukod ng katatasan, Jesucristo, Kapag Espiritu Banal, kinigaya ng Diyos Ipo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, inganak mong Jesus, balo na kingin puso mo, makatakdayang maluksala at biye karing sablang tao. Inya king mipnong katapatan tinggap ne ingkayang misyon. Agyaman iti at dananing kamatayan king metong a krus. Tatakot ke king krus, daptan mong patukyan mo kami kang Jesus, ke kabaning dalan. Bustan mong ipanalangin na kining anak mo, ban mina ing kasalpantayanan mi, at mi katetagan king ganap taring sakripisyo, king pamangganap mi king sakripisyong monyebie karingaliwa. Manano na sanang iti ibiyan na kaya kami, ing kaganapan ning biye mo. Itiyadon mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Mayamuyot ko keka o Ginoo, at kaburian ko naman impangayamuyot ko keka. Mas masikan ka kanako, inyame Saul ko sikalan keka. Meton ko ngening pikalyan da patitingapon, at pitaru-taru ng balang metong. Balangok dong magsalita ko, kailangan kong kulisap at nga kong kukulisa. Katampalasanan at kasiran, ing karampatan. Uling ing amano ning Ginoo, alang te pasari kanako, nune kamuran, kalibakan, king kekaba ning balang aldo, maralas kong asabi, ekune isipan ing Ginoo. Ekune banggitan man ing kayang lagyo, dapat balamo tinwaring mikakaluko, busal ning puso ko, antiwaring mikakaluko, karing busbus kong butol. Matitigan kong mamingil kaniti, ekune agyong pigilan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ulitan tayo po. O Diyos, ikay kakong Diyos, tunera kang pagdulatan, ting mabilog kong pangataw,
Mauya ka, hingkaladwa ko, pag nasana ka, may ngari kong melangi at may ngat kakagambon, mauya ka. Mauya kaing kaladwa ko, o ginuka kong Diyos. May tulot mo ing agit da ka, hinggan banal mong santuaryo. Bakit mo kako, kaligayan mo't kayo kaya, hinglugod mo nga lang upas, mayab yang epalak, kening gemo, inya pupurian da ka. Mauya kaing kaladwa ko, o ginuka kong Diyos. Pasalamatan da ka, kay tabang gemo, at manalangin ko keka, hingkaladwa ko, kumagsiya, antimoning ating piyesta, dalitan da ka, karing mga sayang kanta, ning kapurian. Mauya kaing kaladwa ko, o ginuka kong Diyos. Uin parati mo mong sewpan, hinililong ting pakpak mo, karin masayat dalit ko, kaya ka bisang kawani, uling liligtas da ka, ring gamat mo. Mauya kaing kaladwa ko, o ginuka kong Diyos. Mauya kaing kaladwa ko, o ginuka kong Diyos. Pamamasang iba't ng sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad ko, king uli ning maragul ng lunos ng Diyos kay katamo, ipakisabi kong mayak ke kayo. Sambanye king kapaminatan ng pamidaw niyo, karing ke kayong katawan, anting mabiye at banal aayin. Tune, babiye tula king Diyos. Itiya ing tune kapanyamban, asukat yung idawon kaya. Kayo makyapos king lakad ning yatong iti, ibayo yu ing kaya kayong panugali, king kapamilatana ning pamagbayo yu isip. Kaniti yu atuklasan ing kapuryanan ning Diyos, at takilala yu nung isano ing maya, at ing katanggap-tanggap kaya, at ing ganap. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo. Ngayong maya pa ba niyo? Katutuan o Ginoo, ing amano ko. Pabanalan mo kami, ing katutuan. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king mayop abalitang agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo.
manibat na kanita, pepakilala ng Jesus karing kayang alagad, ing kailangan niyang munta Jerusalem, at dumalan dakal akasakitan, king gamad na ring makatwaning balen, ding pamantok ding saserdote, at ding eskriba, at ipapatere. Dapot king kadlumaldo, mi pasubyan niyang miye. Tikinen Pedro king metong asulog at nga nang tinutul kaya. Gino enasay paintulod ning Diyos yan, kapilan man sukat malyari keka ing makanyan. Inarapan ni Jesus si Pedro at nga na kaya mabating ka Satanas. Metong kang bisang mo niya sa gabal kanako. Ing pamisip mo king Diyos, none king tao. Kaibat na nita sinabi ng Jesus karing kayang alagad, nung ininuman bisayang tuki kanako, sukat ng isakwil ing kayang sarili, pusanani ing kayang krus, at tukiya kanako. Uling ininuman bisang sagip king biyena, mawalaya kaya. Dapot, ing ninuman ibating ni ing biyenang alang-alang kanako, akit ni. Nanumopi ning apalan ning tao, nung abandini ing mabilugayato, dapat mawala naman ing biyena. Kabudmete ing tao alayang arapat nanuman, para abawi na ing biyena. Ing anak ning tao, datang yakambyan ing kayupayan ng ikpana, at ang antabayanan dering kayang anghel. King panyatang na, ablasanane ing banang metong, pagpang king dapat na. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayangan. Dakal po salamat king kaya kayong pamanyimba nganing Aldo Domingo, agyan po pong medyo masungiting panawod. Aliwa mo sana'y kayong masungit. Amen. Pane po milabas ing uran at na mumuran, Sabado mumuran, medyo malungkot ko. Bakit po? Uling istong Sabado minuran at hanggang Domingo mumuran, titak lang sisimba. Ing pamanyimba po, it is not a duty. Ing pamanyimba ay obligasyon. It is more than a duty and an obligation. It is a commitment. Rain or shine, kailangan sisimbatan. Kanyan po mayakiting kasalpantayanan. Nya atatandanan ko kanita Sabado naman, minayon. Banyan Domingo karakaldang sinimba. Nya sabi ko, Ginoo, sana po nga ako balang Sabado, mamayon nga ako. Ban kanita takalang sisimba. Mayapay ngayon na pa niya. Sisimba na rin tao kay ba na ning ayun Nya commitment siya po ini, balang Domingo, kailangan sisimba tamo. Pero nung mamayon, kabang mamayon ako pa sisimba. So, our religion is a religion of love. Our religion is a religion of the cross. What ang lulugod ka, to love is to order your life for the good of others. Nyastong linugod ka, ikayong tanasawa, lalong-lalo na ating lalakis tong kaluguran ng asawa mo, order your life, ilako mo yung bisyo, para king kaluguran mo. Makasadya kang magsakripisyo, inyapin po ngayon pag-aralan tamo, in Kristo at in Kristiyano. At tatandaan niya pa po yung ebanghelyo niyang milabas sa Domingo, inyang pekipat ng San Pedro, ika ing Kristo, ing anak na ning Diyos amabiye. In Kristo, Christ
ing lagyuna Jesus, nanuya ing Christ, apelyido ya po, Jesus Christ. Ing Jesus, nanoy burinang sabyan ning lagyong Jesus. Nanoy po buring sabyan ning lagyong Jesus, detang makibalo ta siya ring gamatyo. Sayang, di nadako sanang 1 million. Alam ligtas gamat. Jesus Christ, bayo tayo po pag-aralan ng Kristiyano, Christian. Ing lagyong Jesus, buri ng sabyan, the one who saves. Savior, kalapagligtas. Niya yung ginuta mo, Jesus, siya yung tagapagligtas tamo. O in Christ, nanuya kuita. It is a title. Eya po surname, eya apelyido. It is a title. You are the Christ. Buri ng sabihan, you are the Messiah, the anointed one of God, ing linya na ng Diyos, ing tinubod na ng Diyos. Ing tinubod na ng Diyos, yapin Jesus. Jesus ing tagapagligtas tao. So Jesus means Savior. Christ means the Messiah, the anointed one of God. Ing linya na ng Diyos, yapin Jesus, ing kakatam talapagligtas. Nung Jesus siya po yung talapagligtas tamo, makanano nakatamo iligtas. Makanano nakatamo iligtas. Sabihan na po o yan yung lawen tamong yan in Kristo, makanano nakatamong iligtas Jesus akikatamong talapagligtas through His suffering, His death, and resurrection. Nya pinking ebanghelyong binasa kong hiningana, manibat na kanita, pakilala ng Jesus karingkayang alagad, ing kailangan niyang munta Jerusalem, at dumalang kasakitan, king gamat na rin makatwaning balen, ding pamuntok na ding saserdote at ding eskriba, at ipapatere. Dumalan niya pong kasakitan, papatere, dapat king katnungaldo subliyang miye. Dumalan niyang kasakitan, mateya, dapat eya manatili king kutkutan, king katnungaldo subliyang miye. Oy tayong Kristo, oy tay Jesus, dumalan niyang kasakitan, patende para karing kaya katamong kasalangan. Bakit Jesus yung dapat paten? Uling alam makapamayad ka rin kasalanan tamo. Alam bisang mate. Nino pong bisang mate kaya kayo para king kasalanan dari nga ang tao. Ating bisang mate kaya kayo. Halimbawa, isipin yung bali, menutang niya nga kupin. Ating ko ang siping bali, makasadya ko kung makirandam hanggang alas 12. Muling makaba akong manaran hanggang alas 12. Pero halimbawa, isipin yung bali, menutang niya. Nekarakalawutang, di natang lareng manyingil, ding pikaw tangnan, at anyang ngakit siyo rening manyingil, lepitan niyo puring manyingil, at sabihan niyo karela, ako na mo po yung mamayad ngayon. Bisa kong mamayad? Yapip, bisa. Yang menutang na ako'y mamayad, kaduang alimbawa, nga kupin, o alimbawa, yung siping yung bali, may kasalay ang may kamateya. Kaibat na nita, di natang lareng pulis, darak pande, pintalan nyo rin pulis, sabihin nyo karela, ako na mo po indakpan nyo. Bisa ko po, agyang ako at bisa. Pero yung milyari, itamay may kasala, iya po yung may mayad. Nyapin may pakuyak yung krus. Alam makapamayad ka rin kasalanan tamo no nemo Jesus. Alam bisang mate para ka rin kasalanan. Inyapin, itamu ing paralanan ng Diyos bang kanita, mi patawaran ing kakatamong kasalanan. Ala kung makapamayad, alang karapat dapat
mati para karing kasalanan no nemo Jesus. Yan in Kristo. Iligtas na katam ni Jesus king kapamilatanan ng kayang kasakitan, kamatayan, at pangasubling mebye. Uling kaluguran na katamo. Our religion is a religion of love. Our religion is a religion of the cross. A religion of suffering. Nyapin ing kadwa nung ating Kristo, ating Kristiyano. Itamo puring Kristiyano ngayon ding talatoki ng Kristo, the disciples of Jesus. Acts of the Apostles, chapter 11, verse 26. First time na pong mayawas Kristiyano ding talatoki ng Kristo. Kristiyano, representatives of Jesus. Disciples of Jesus. Nano po ing asahanan ng Ginoo kaya katamo. O ini po yung Kristiyano. Nung ninuman bisayang tuki kanako, isakwil ng inkayang sarili. Denial, self-denial. Isakwil ng inkayang sarili, number 1. Pusana ni inkayang krus, number 2. Ingkatlo at tukiya kanako. Number 1, isakwil me kang sarili. Isakwil me kalingwan me kang sarili. Alang-alang kang Kristo. Namin buri ng sabyang isakwil, self-denial. It is to say no to oneself and say yes to Jesus. It is to dethrone me kang sarili. Baba me kang sarili. Kalimuan me kang sarili. Dethrone me kang sarili. At i-enthrone me Kristo. In number 1 king Vietnam, iyapin po yung napong Ginoo. In sentruna ning Vietnam, iyapin Kristo. O yan po yung tunay Kristiyano. Lilelemin ka kang sarili, si sentrune ing napong Ginoo. Piban dyan, aluwain ka kang sarili, nukaman anti kabiasnan, nukaman anti kakwalta. In Diyos po, yung number 1 king Vietnam. Deny oneself. Pero istong dinenay ming ka kang sarili, kailinguan ming sarili mo, sikwil ming sarili mo, sigurado, dumalang kasakitan. Inyapin po yung kadwa, pusanan mi kaya kang krus. Nga ng San Mateo, pusanan mi krus. Isan Lucas po aliwayo, pusanan mi kaya kang krus aldoldo. Kagising mo na yung abang isipan mo na, mga diga, Ginoo. So, panyo ko po. Ko po agyo. Nyapin, our religion is a religion of the cross. Usanan may kang cross. In cross, it symbolizes suffering. Makasadya kang dumanan kasakitan, alang-alang kang Kristo. Nung ka makasadya, dumanan kasakitan, alang-alang kang Kristo, may tutok yan, may atok yan. Inyapin po pa niya kung sasabihin karing magpari, karing makyasawa. Nung ngayon po rin kasakitan niya ko magpari. Nung ngayon po rin kasakitan niya ko magyasawa. Nung ngayon po rin kasakitan niya ko tutuki kang Kristo. Nyapin po pala, karitak ng tutuki kang Kristo. Bakit ditak lang tutuki kang Kristo? Uling in babyan na kasakitan. Kayo pong talasawa, nanong pengako na ning asawa yu kaya kayo. Magpakasal ka na ako nga na, ay, pakasalan da ka nga, kaningega na ganang pisamban.
Tuki ka kanako. Ako'y tukyan mo, ako maging asawa mo. Paligayan da ka nga na. Anyapin naman tinuki kayo. Kaligayan ing babiera, tula at saya ing babiera, Kristo aliwaya po. Ing tuki kanako, usana ing kayong krus. At tulo. Ano mong sinabi na ning lalaki kaya kayo, nung ating maglolo kaya kayo, sabihan na ning asawa yun, tangwanan mo kumo, tuki ka kanako, pasakitan da ka. Tuki kayo po. O yang diri kaya katuki pasakitan ako pala. Nung sabihan ng tambing kaya kayong lalaki, tuki ka kanako, ay Ginoo, dumadan kang kasakitan, matampalasan ka, misakitan ka, ang tatukyan niya. Ali, etok na yun. Putok yan, ali. O pati Kristo sinabi na, pusanan niya kaya kayong krus, aldol. Sinabi ng makapauna, inipo, pankanita itamong talatukina, oras di nadantang kasakitan, tamong magreklam. Ulinging tao yan naburing kasakitan. Ali po, ninong bisang magkasakit kaya kayo. Buriyo, a comfortable life. Pero po makanya. Nya salamat kaya kayong susuyo. Ikayo pong panesusuyo king parokya o kaya king mapu. Siguradong ating kayong kasakitan king biye. Nga ng mother, nga ng St. Teresa ng Avila, Ginoo nga na baloyo po, bakit titak lang tutuki kaya kayo? Ulingin babiye yung krus king biye, kasakitan king biye. Nang misan po babalagtad kaya, ano kayang sinabi ng Jesus, intuki ka na po, maging multimillionaire. Aro, Ginoo ko, may isingkongan. Intuki ka na po, maging multimillionaire hanggang matutut siya, may ising niya. O nga di, ingbiya na, kasakitan, ingbiya. Nyapin po, usana niya kayong krus nga na, ikayo po, itamang talatukin ng Kristo, itamang Kristiyano, kutnanda kayo, nano na mo yung peka masakit yung dela ng kingbiyo, anting talatukin ng Kristo. At yun akong dela ng masakit na masakit. Nung anak ko pa kung dela na nakasakitan kingbiyo ng alang kang Kristo, you are not on the right path. At yun ang sinabi kaya kayo, Ginoo, dakdagan niya po yung kanakong kasakitan. At yun ang sinabi. Tina po, mayabang Ginoo, lako may krus. O ito yung pangadita mo, lako may krus. Kalupa ng San Pedro, niya inaus ng Satanas. Uling lalako na yung kasakitan. At yun na pong may ngadi kaya kayo, Ginoo, dagdagan mo yung kanakong kasakitan. Ala po. Ginoo, lako may kasakitan. Ing pangading masanting, Ginoo, asad-sad kesa, ing krus, king biyeko. Asad-sad kesa. Nung makanalo mo kong sinadsad, king bundok ning Kalbaryo, makanyang kesa ng asad-sad, ing krus ko, king biyeko. Emya mong pupusanan, ing krus. Kabang pupusanan ni, uman ni, uling king kasakitan, darake ng Kristo, ing kasakitan, king tao. O yan po yung biyatan. Our religion is a religion of love. And at the same time, our religion is a religion of the cross. Teach your children how to love, but also teach them how to suffer. Dahil anak niya ni darabang kasakitan. Gustong yung anak ay nabanang kasakitan,
potang dumanan niyang kasakitan pamarsalanan ni ngapgin, or worse, magpakamatay. Uling eyasane king kasakitan. Amen. Turuanan niyo, itamong matinamidad, balutan yung kasakitan. Kayong mibagwakin di nalang kayong kasakitan, bayo kayong mibagwa. Dengalwa murina instant alipo. There is no instant salvation. There is no shortcut to salvation. There is only one way to salvation. It is the way of Jesus. It is the way of the cross. It is the way of suffering. Niya piningniyato niyaw siyang the valley of tears. Kari naning luwag. Pasawag taong kinapagin. O tapong makasadyata ng mamusan king krus taong. Then in katlo, follow me. Kamalyaring tuki kang Jesus nung yami sakwilin kaya kang sarili. Kamalyaring tuki kang Jesus nung eka makasadyang mamusan krus kibye. Makatuki kang kayo potang sikwilming biyen at potang makasadya kang mamusan krus. Tuki kang Kristo, berinang sabihan, makasadyami pamintuan. To obey Jesus, only Jesus, kailangan makasadyami harapan ng krus at potang makasadyami harapan ng krus, tukyan me. Come, follow me, and I will make you fisher of men. O yan po yung Kristiyano niya magsadya ko datang at datanging panahon nung ngeni po masakit ang biye lalo pang sumangit ang biye niya magsadya tayo. O yan kabang ating magagawang kasalanan misakitan tayo. Ating pamayat tamo yapining kasakitan, pamanangkap king kasakitan. Halimbawa po, naburing kasakitan, lumuwal na po, o nining magmisa. Halimbawa, kayong pengali, buring kasakitan, yan ako makubra. Kawan niya yung nasamol. O niyang misan, mag-bless ko pong makanya, religious article sa ating krus, ating crucifix, ating rosaryo, ating miyailawang larawan. Abayikit kayong babae, Papa bless ya, o talayang daralan. Nino pong Papa bless you, o ini pong kankeng kapulutan ko, mana. Ali pa rin asawa na yung krus na king biye. Karabong na krus king biye. Kaya po tatakot kayong kasakitan. Ngunay kasakitan, yan nitakutan kaya kayo. God is more powerful than all the sufferings and the problems that we have. Mas mayupayay in Diyos. Then love Jesus, but be prepared to suffer for Him. Ipasiyap tamo pong ngening kakatamang kasalpantayanan, sasalpantaya po. King Diyos, sigpang mayupayang tuto, di na lang king banwat tiyato, at kang Jesucristong anak ng buktong aginutang. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, libayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipapo king Cruz, mete at mikutkot, pinipaya karing mete. King katlong aldo, sinubliyang medye, pepay ta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika,
king pamisama ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. At umanta king Ginong Yesus, ing baywan ing kakatang pamisip, ing pagkaluban na katang tetagan misakwil, karing kakatang sarili, at alam takot mangusan king krus, potang kailangan, na tamo pong sumabi, Gino, ikay biye at pamanyubling miye. Gino, ikay bie, at pamanyubling miye. Potang ating taong pipilit dang patupad, ing kaburyanda karing aliwa. Itirumong gumalang karing kaluparang tao. O Gino at tanggap, ding aliwa, malayal at makabukod. Inya ngaming manalangin. Gino, ikay bie, at pamanyubling miye. Potang ating taong ebisang munye, king karelang sarili. Paganaka mo karela, o Gino, ing tinggap da ing sabla ibat keka, inya ngaming manalangin. Gino, ikay bie, at pamanyubling miye. Potang ating taong magnasang dagul, ing panakitanda, itrumula o Gino, ing dagdaganda ing sasawot da, inya ngaming manalangin. Gino, ikay bie, at ing pamanyubling miye. Potang ating taong mimisip king ing sabla, malyaring saliwan, itrumula o Gino, king ibye amalyaring masali, inya ngaming manalangin. Gino, ikay bie, at ing pamanyubling miye. Potang ating taong mamatol karing aliwa, agpangking pibandyanda, itrumo karela o Gino, ingatulan mula agpangking karelang pamibiyebye. Gino, ikay bie, at ing pamanyubling miye. Potang ating taong mamawat kay kanggawan mo, ing kaburyanda, itrumo karela o Gino, ing pagdulapan dapa, ing kaburyaning ikpa, inya ngaming manalangin. Gino, ikay bie, at ing pamanyubling miye. Ngeni adwan tami sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, binating mo ing biye mo, ban iligtas mo kami. Baywan mo ing dalaning kekeng pamisip. Banding pamalak mi, tukyanda ing dalaning Diyos, at eke maging sumbagal, king kekang tangka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Puri ka, Ginong Diyos, ing meto sikluban. Puri ke ang kayapan, tinggap miyaring tinape, ang pangwige ka, tinape bungaling gabon. Ipuri ang Diyos kapilan mo, tingkat miya itingala ayang pamighe ka alam ibagari ubas ipuri ang Diyos kapilan mo Ibigay na kaya di na hindi ka matawag
Ito si Kluban, uliin ang kayapan, tinggap niya itingala, ayang pumiheka, alang iba ko'y ubas. Ipuri ang Diyos kapilanman, Sabilang tapat at kapatasan, ipuri ang Diyos kapilanman. Ibigala kayaning ainding kamata mo, iket ang sabilang tapat at kapatasan. Manalangin tamo kapatid baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, igpangayupaing totoo. Tanggapan sa ning Ginoy tindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanam iting banal adawon, iyatad na kaya kami ing kaya kang kasaplalan, at gampanan ka ring puso mi ing pangako ng kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antemor, iyat na yoring puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang paratiyat numan karin, o ikpang Diyos king alanagad lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo Ginoo. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebana ing kayang sarili, banmibait king metong abirhen. King pamaylasan na king krus, kinabos na kami king alam kapupusan akamatayan. At king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming biye alananga. Ulinita kambe daring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Sablang kabanalan, ulinita paralumpungi, pabanalan mo sa litingayin, kimupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo.
Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyane karingke ang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikoman at kanan niya, iti kanakong katawan, amay dawon para kayo. Makanyan mo naman kaibat ning hapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karingkayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan, daptan niya iti bilang tapikaganakan kanako. In misteryong ning kasalpantayanan, kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon miya kaiting tinape ning biye ating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, inggawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansan ang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na yung kaming rektor, Father Rafi. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawanat, manenayang subling miye at ding sablang mayam na biye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kaya, igpang mayupayng tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga.
Abi-abi, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning ginuta mo. Isang panilagyo mo, dadangke kami, ikaharian mo, ipamituaning loob mo. Keriking yato at kimbanwa, ipamituaning loob mo. Patawad mo kay kami, di salamin ka. Anting pamamakawad kahit di kasala kay kami, lebugay pa sa ulking tukso, ngunay kabusking marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kain ating kayo ating ligaya manggaman kinaranaman. O ginaming Jesucristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanilawad na ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antemore, Pakita mo kung ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Cordero ni Diyos sa bilala ko, kikasalanan iyat mo.
Aning ginutang Kristo, at dinalan da kada kasakitan para kaya katamo. Tanggapan tayo, uling nuwan na ding mayaws, kingapunang in kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka. Dapat yak kasmay nga mano mo, kumayak na ako. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagay, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na rin yening pinandir, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da kabala mawari at tsuka ka rin, at patisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
manalangin tamo. O Ginoo, babayo mo kami king kang altar, kapamilataning tinapining biye. Mananunasan ang iting pamangan, pasik na nga na kami king lugod, at sopa na kaming sumuyo keka, king balang metong at metong, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At keka antimore. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya. Ingeg pang, inganak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ne, umetana king kapayapan. Salamat King Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aming espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan niya sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.